أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غرباء 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 الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأل التوفيق لما يحبه ويرضاه والحفظ مما يكره ويسخط. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit ibang puji pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat ibang salam pa Nabi Nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari na sabmiyabot in waktu suko sin mudir sin Ma'had Muro al-Islami amunain program sin ad-da'watus salafiyah. Sumagawa in mudir taniyo way sin nakagawa sa simbiya on udhun niya sa masing-masing mudir nagpa-sub serindi faculty members in Ma'had Muro. Minsan ni kakilahan taniyo madaran na si magpaka-lecture din di. Inshallah subhanahu wa ta'ala in topic niya amunain akida sarayaw-rayaw. Inshallah itukbal ko pagurusin kita niyo wa nadruwaing din kan Sheikh Abdul Hakim Aoud Muqsin. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga palanggungan sin kami nagdurungog hamahapon ini yari na isab kami dumihil pangadjian dain haagama Islam serta pangadjian kiawa dain ha Quran iban dain ha sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Murah-murahan bangmayan sin Allah subhanahu wa ta'ala pataptapon kita niyo doon ha akida sarayaw-rayaw, akida makaagad ha Quran, akida makaagad ha sunnah sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sabab amuyat to in akida piang hindu kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piang hindu niya pa mga kasahabatan niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala in akida yadto tumaptap kato tanyo di hadunya ragpak paadlaw akhirat. Itukbal namo in salam kasila sa kanyang katan sa suko di murungog hamahapon ini hadapan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga palanggungan sin kami hapag iman kaya bay ta sin hambuok guro yadto tawakan hambuok manghudyaon imawdo ikatukbal namo pangadjian hawaktu ini al-aqidatus sahihah, hati niya pangahagad sarayaw-rayaw atawakan pagparat saya sarayaw-rayaw. Dahil ha ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang dimayaw in akida atawakan pangahagad sin hambuok manusia nagtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala tantutuod tay maun ingkatan amal ibadat niya di hadunya iban siya nadto in manusia nagparuntungan di hadunya ragpak padlaw akhirat. Sa bangkimangi isab in akida niya in pangahagad niya dain hasabab yatto mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang isab sabab
Hisulak ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga amal ibadat niya. Diha ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkain maudo na to, pagparat saya sa rayaw-rayaw, atawakan pangahagad sa rayaw-rayaw, uno to o din ati hinhatihan sin akiday ni. Long si mga ulama, bang nabisara na in akida, kaya bisara na in pag-iman, bang nabisara na in pag-iman, damik yan bihayad tura, kaya bisara na in akida. Sa banglong niya, nasabot siya kaduah, tanto maparak siya. Muna-muna in pag-iman, matarang nakatuta niyo. Kaya limpal hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, in iman, unum da in rukun niya. Unum in rukun niya. Muna-muna, dia kita magparat saya pa Allah, magparat saya pa malaikat, magparat saya pa kakitab-kitaban, magparat saya pa karasul-rasulan, magparat saya pa adlaw akhirat, iban magparat saya pa kadargantaan kihandak sin Allah Ta'ala magdatong hamano siya, marayaw na ka atawa mangi. Amunat tim pag-iman mga kiaulungan sin Allah. Bang sumudi im pag-ianon akida hati niya pangahagad ta patuhan, biyay di inim pangahagad ta fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyay di in subay pangahagad ta fa Allah ta'ala hasupaya in kita makaagad ha akida sa rayaw-rayaw, amuin piyang Hindu sin akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Diha ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod bang sumudin akidah, pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, sa rayaw-rayaw akidah atawa sa rayaw-rayaw pangahagad, piarat saya sin ahlus sunnah wal jama'ain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal nagpapanjari hakatan piapanjari. Amuyat tim pangahagad sa rayaw-rayaw. Piarat saya nila in Allah, haakida nila sa rayaw-rayaw, tunggal siya pagtag-ipunan, piarat saya nila in Allah subhanahu wa ta'ala, aun kangan-nganan niya, iban kasipat-sipatan niya, wayroon makasibu kanihang sulag uno-uno rin ha mga piapanjari. Amoy ni in akida sa rayaw-rayaw mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini, naparak na imano siya hatungod sin akida. Banghaparkala pag-iman mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Minsan pa sila kanganan pirkatud dalala, mga tumpukan na lalawong. Biya na sin mga Yahudi atawakan Nasarani, bang tungod sin pag-iman mga kiaulungan sin Allah ta'ala, hati ko magsibu da kita ni roon ha pag-iman patuhan. Kimahagad in tiap-tiap mano siya hadunya ini, kimahagad sila, bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, siya na intunggal nagpapanjari hakatan. Sa ando ka iluin akida nila tungod hayat to, nasiha na kita nyo mga kiaulungan sin Allah ta'ala, nakatudyo sila pa akida amin sa law-law. Amuin, akida, nalawng na sila rin ha akida sahiha. Adapun diha ini mga kiaulungan sin Allah ta'ala, pagka napinig kita ha akida mga kiaulungan sin Allah ta'ala, hati niya, mahal ga in akida ini. Mahal ga. Uno in hatihan sin al-akidah. Law sim mga ulama lugah, maingat ha bahasa Arab, law niya, miyanahan nila in kalima al-akidah pa, law niya lugatan, al-akidah tulugatan, kiyawa law niya rin ha kalima, al-aqdu. Al-aqdu atawa ar-rabtu. Inhatihan niya yan mga kiaulungan sin Allah. Nagmakna na in akida bang siya pabahasa. Pagbagot, laway kusugun. Hati niya bang tabiya mga matay ma, in akida ini bang pabahasa. Bukuhun ta halaw sin jantung ta, halaw sin jantung ta, simatan tuodway na pagduarwa, impangahagad ta pa Allah subhanahu wa ta'ala,
tunggal siya nagpapanjari hakatan piapanjari, sarta tunggal siya na intuhan mapatut pagtag-ipunan, wayroon na tuhan duga ing hakasabunalan malainkan siyara. Damikian, bukuhun ta hapangatayan ta, halawm sinjantung ta, siya na in Allah subhanahu wa ta'ala, aun kangan-nganan niya, iban kasipat-sipatan niya, diha ini, kabaakan ta in akidah ini, doon ha akida sa rayaw-rayaw, amuna in akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Amuna in akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Bang tahisud mari in akida sin ahlus sunnah wal jamaah, parkala siabot na to ini, uno in akida nila tungod pa Tuhan. In akida nila tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ta sila parat sayahon, hatungod panagnaan kaina, impag iman, unum, di hapanag na ang pag-iman, al-imanu billah, biyay diin impagparat saya nila patuhan, bangta sila asubuhon. Ya'nil ikraru bi anwa'it tawhid thalatha, wa itikaduha, wal amalu biha. Piarat saya nila, in Allah subhanahu wa ta'ala, liyabay nila ruun hapangahagat, in tawhid na bahagi siya nagtuo. Sarta kiyahagad nila yadto halaw mesin bigi jantung nila, sarta hinang nila biyaw bukan nila. Amuna impagtawagon tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma' wa sifat. Biya ini impangahagad sin ahlus sunnah wal jamaah. Ang panila piyasawa mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, unim pangahagad nila tauhid rububiyah, unim pangahagad nila tauhid uluhiyah, unim pangahagad nila tauhid asma' wa sifat. Kaya hagad nila muna in tauhid rububiyah, miyaknahan nila tauhid Allah bi af'alihi minal khalqi wal razaq wal ahya, iban sindugain pa. Piarat saya nila hapag iman sin ahlus sunnah wal jamaah in tauhid rububiyah, tunggal in Allah Ta'ala hamanga hinang niya, biya sin uno, nagpapanjari hapitong lapis langit, nagpapanjari hapitong lapis lupa, nagpapanjari hakatan makhluk pia panjari agad na in kita nyo manusia. Hangkan nariha inibalikan ko mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bangta asubuhon induga ing agama, hangkan na magsibu da ing pag-iman na to hatungod sin ini, bangta sila asubuhon. Isin nagpapanjari sin pitong lapis langit, sin pitong lapis lupa, sin kabudburan, iban sin kakahoy-kahoyan, sin kadagat-dagatan, iban na sin katan piapanjari ini, inhisambong nila kato amunain Allah. Amunain Allah. Diha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, hatungod sin tauhid rububiyah sa kaula-ula, nagsisibu da kita niyo, iwan sin mga sila tumpukan nalalaw. Sibu da mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bihayad to impamarat saya sin akida sa rayaw-rayaw, tunggal in Allah Ta'ala ha mga hinang niya nagpapanjari, tunggal siya magdirihil rijiki, tagda po sing kabuhi, iwan sing kamatay, iban bunnal to din Allah subhanahu wa ta'ala, siya in tagmilik hakatan unu-unu. Hati niya siya in makapagbaya hakatan piapanjari niya. Hakahupuan mga kiaulungan sin Allah, uno yung pangahagad nila ha, tauhid uluhiyah. In tauhid uluhiyah miyaknahan nila, piarat saya nila yadto in tauhid uluhiyah, ifradallahi bi af'alil ibad. Kaya hagad nila to piarat saya nila in ahlus sunnah wal jamaah min akidah sa rayaw-rayaw, tunggal isab in Allah Ta'ala, tunggal isab in Allah Ta'ala, hapag ibadat, tunggal in Allah Ta'ala, hahinang pag-ibadat sin mga ipon niya. Hati niya imaksud mga kiaulungan sin Allah, tuput tunggal in Allah Ta'ala pag-ibadatan sin mga ipon niya manusia. Amoy ni insubay panghagad na to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sabab sila ni insa rayaw-rayaw nagpasawa sin akiday ni. Piarat saya nilatto in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal siya pag-ibadatan, biya na sin uno, ibadat pagduaa, ibadat kabuga, ibadat
paghuwat-huwat, ibadat paglasa, ibadat pagsumbay, kurban, ibadat pagnadar, ibadat, iban sin mga rugaing pa rin ha mga ibadat. Tunggal yakto siya katan tukbalan sin mga ibadat di manjari atawakan di maharus hitukbal in tiap-tiap ibadat din ha mga nasabot yan to paruhain din Allah subhanahu wa ta'ala atawakan pasauhan ta in Allah subhanahu wa ta'ala rin ha mga ibadat di manjari mga kaulungan sin Allah ta'ala. Tupot tunggal po Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatu, impag-iman nila tungod patuhan, inakida nila tungod patuhan, inakida sa rayaw-rayaw. Piarat saya nila in Allah subhanahu wa ta'ala, aun siya kangan-nganan iban kasipat-sipatan. Uno-uno na sadya piyagsipat sin Allah ta'ala tumup hajat niya. Iban piyagsipat sin Allah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dain hamangangan sin Allah ta'ala iban kasipat-sipatan niya sa rayaw-rayaw. Hari naman jari mo dihilan upamahan atawakan. Piarat saya min Allah subhanahu wa ta'ala. In kaibanan kangan-nganan niya, kahagarum min kaibanan di, bukun biat tu mga kiaulungan sin Allah. Atawakan ganapan mo, atawa hilangan mo, sa inakida sa rayaw-rayaw, uno in kiyaway ta sin Quran piag sipat sin Allah ta'ala hangan niya, amunat tu in suway kahagarum ta. Amay timpang hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihayat tu in akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Akida sa rayaw-rayaw, uno na sadya impiag sipat sin Allah ta'ala tumup hajat niya iban kia pagsipat kia baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain hakitab sin Allah ta'ala iban dain hadis sahih matan imamu amuyat turaisab impiag sipat kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di tanaman jari ganapan di tanaman jari hilangan. In akida ahlus sunnah wal jamaah biat timpangahagad nila piarat saya nila ingkatan kangan-nganan sin Allah wairuun nila gihanapan iwan wairuun nila hilangan iwan wairuun nila dihilan upamahan. Amuyat timpangahagad yat tu dihil ko sa jamisalan impangahagad nila tungod patuhan. Nasuway wihayat tu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya hasara masabutin al-aqidah ini lungsin mga ulama, pagmaanahan nila, atawakan ipag-itlak nila mong pamaana, pagparat saya. Atin niya pangahagad sa diha ini, pagka siya pagparat saya, pagka siya pangahagad, suway impangahagad, mugawot iban, hukuman bugto, tikmud, amo indi na siya kasuran simpagduarwah. Atin niya, subay ko hukum biya lusay. Sabab on din ha mga manusia, biya dusay. Biya bang makarungog din ha ini, mga kaibanan kaguruhan. Biya tunay sa bihayan. Makarungughan sipak, biya tunay sa bukon biya tu mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Suway hati niya, makamdos kita. Nabang biya tu inhal sin hambuk, sipat sin hambuk manusia, makarungug hambuk, biya nilong niya, biya ini. Matunay sa pahambuk, hati niya wayroon tindugan. Amunat tu impag-iyanon si mga ulama, wayroon akida niya. Hati niya bukon makamdos in akida niya, amunay nimpuunan. Hangkan na tu pagkasyanyanan pagparat saya atawa pangahagad, na suway rit tugawagot iban. Hukuman bugto tikmud, di na siya kasuran simpagduarwa, di na ko manjari magduarwa. Sabab mayta, bang imamu, in akida mo ini, nakaagad hawaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hakitab, iban hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroong pagduarwa in akida mo yan imamu. Way pagduarwa in akida mo yan imamu. Sa bangisab kimangi, hati niya in akida mo ini, wala imamu. Natan tutuod, tan tutuod, ing kaaunan simpagparat saya mo yan, atawa simpangahagad mo yan, kanganan siya baktal. Bima na bukon sahi, biya na sing kaaunan, ihati niya ing kaaunan isab, sin akidaya tu pagkabaktal na, di siya tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mahita, laung, wala imamu,
Biya na simpangi tikad sim mga sila Yahudi iban sin Nasara, iban na singkatan firkatud dalala, mga tumpukan na lalawng, mga tumpukan na lalawng, amin nagguguwal in sila bangsa muslimin. Nagguguwal bangsa muslimin, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imma sana to bihayaon mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Masa maghajat kita ni humati, sabab mayta, sabab masi-masi magdaratong, dain haruga ing duga ing hula, in tiap-tiap nagdara tagapanghati. Aun narumatong kamumuhan den kato tanyo nagdara sin akida sahiha, ando aun ni sabdumatong kailo nagdara sin akida batiliyah. Akida batal, di tay maon, akida dalal, kalawungan, amoy ni insuway na to, halian mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Nabang wayroong panghati sin kita niyo, na wayroong pagduwarwa, ada kala kalimuan kita sin kaptangan nila, amo na sa ining pag-iano nila, bang sila makakaptang, lang pa sinambok tay mga hituan Salman, Ustad Salman, sa kililong niya, bang sila makakaptang in mga nalalawng yan, malimo pa rin sin sukal sabah. Allahu Akbar. Sabab sindayaw mga kiaulungan sin Allah Ta'ala sin kaptangan nila, bukon pagparayawan kaptangan imparkala pag-agama. Bukon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Bukon kita unta indalil sin parkala pag-agama tahata umaingat magbisara. Bukon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Sa kita unta ing kamattanan, bang mattan bunnal imbis saranya yaun, kita unta magbis dito hadalil. Bang aun dalil mga kiaulungan sin Allah Ta'ala sarta imamu na tan tutuod amo na uning subay agaranta. Hangkan na in akida sin ahlus sunnah wal jamaah, wayroon din ha mga parkala, biyayta nila ibadat buat malengkan kaya bubutangan dalil. Nabang taasubuhon in mga parkala, biya sinji matuli mabayaon. Na may nakita rin naman jari mag-Christmas, di naman jari mag-New Year. Ando kayo sambil pa bihaya untug pa yung tiap-tiap kawayan si Muslim sa baba pagjagahan kawi. Tug patuan. Subhanallah. Na may na kailo in mga sarayaw-rayaw akida, di naman jari mag-Christmas sabab yan haram. Way pang lamud-lamud haagama sambil kiabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Isiyu-siyu innang lamud-lamud den mga kakahinang sin mga sila kuffar, inyan agad da kanila. Sa masi-masi ahon pa magpakabaak, kau sambil pahiyayaon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, masi paon lutok, in mga sila ruwayng agama timos na. Akidah, sarayaw-rayaw. Sabab in pangahagad nila bihayat turi kita in agama tari, di kita man jari maningud-singud long si mga ulama. Di kita man jari maningud-singud, sabab may ta in agama ta, amin agama sarayaw-rayaw, amunin agama sisinguran. Rasul sallallahu alaihi wasallam uupihan singkatan, dahin hakaul niya pahinang niya, mabut pa akhlak niya, maajay pintao. Maghajat dalil ingkatan amal ibadat tahasupaya siya matawag akida sa rayaw-rayaw. Ingkatan piyagwa sin mga kaguruhan. Hawayroon misampa siya graduate na hulog. Laong pahi Sheikh Islam Baginda na hulog din hataas simbulan impungot si maguyod na harap panupa. Nagpagwa sin pag-ibadat biya ini pagsakali wayroon dalil. Ayaw ko magtuwi kumahagad. Tumugpa ko magtilang mo tuhan tukbala na mari ayaw. Sa maghajat pangayo idalil din ha Quran iban din ha sunnah. Bangaon din ha Quran hikadihil niya sarta imamu. Nag-atap iban sin hinang niya unbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manunjukin niya ibadat. Tantuto alhamdulillah tay maun mo. May tayat tumanga kaya unungan sin Allah Ta'ala in aga mari maghajat intao. Hipagdalil ta maingat magbisara. Maingat magdaman, magsuy-suy simparkala, biya ini jimatu. Dagay rayon kay mo, biya ini ingkatan, biya na sinlima ba yung parkala. Pag maunod long niya, biya ini, dahil di panagnaan jimatu, ingat mag-usul. Putman gatos tahun na niya tay, lima way in mga kasahabatan, iban si mga mga tabiin, iban tabiin. Way pangalap-ngalap, way pangabot-ngabot matusa.
Bang tapadagay rayon mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pangayuan ta dalil wayroon dahi kadihil. Misan kita dihilan dalil sa nagsulang iban sindialilan. Amoy ni maka-ajaib. Maka inu-inu mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala imasa nato ini maghajat tuod kita niyo humati. May tayat turi maghajat in agama. Halimu sin tao magkaptangan, haingat niya magkaptangan. Maglagi rin hadalil, sabab misampa siya tuan, alim din ha Madinah, alim din ha Makkah, alim din Azhar, din ha Idip, iban din ha mga Indonesia, nagwa na mari ingkatan, din ha mga pihak sin hatiap-tiap kahulaan, nagwa na mari, nagdiklil na in sila maingat, di kita magtiko mahagad. Sa hingga aun dalil sabab mayta, ingkaptangan sin misampa siya alim, di makaliw rin hakabtangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unin biyita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa inna asdakal hadisi kitab Allah, na maghajak baha ingkabtangan marayaw din ha ini biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insa mattan kabtangan, insa rayaw bisarah kabtangan, amuna ingkabtangan kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuna ing Quranul Karim. Sabab mayta kalam sin Allah Ta'ala. Kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piarat saya ini sin ahlus sunnah wal jamaah suway ini pangahagad taunin pamarat saya nila tungod pa Quran. In Quran kalam Allah. Kalam Allah in Quran. Munadzal gaira makhluk piana siya bukun pia panjari. Hurufuhu wa ma'aniyahu. Agad in huruf iban sin maana niya inyat tu kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampay induga ing tumpukan den ha mga tumpukan da amin tumpukan nalalaong ngananta biya sin mga sila Jahmiyah atawa Mu'tazilah in pamung nila harway ni long niya ing Quran khimilap dimugtul pa akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Hati niya rimugtul impangahagad nila pa Quran, then simpangahagad sin akidah sa rayaw-rayaw. Mayta, unin pangahagad nila mga kiaulungan sin Allah tungod pa Quran. Impangahagad nila pa Quran kailin, pamung sin dua sila ini tumpukan Jahmiyah iwan Mu'tazilah, bi annal Quran makhluk, kulluhu urufuhu wa ma'aniyahu. Katanya tu piarat saya nila sa impangahagad nila pa Quran, piapan jari sin Allah, agad na in huruf iwan sin makna. Kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, damit yan hisultay sa matuin asairah. Mga tumpukan ini nalalawang kataan. Kimilap day sa paduayat to. Sabab long niya ingkaptangan nila, long niya hati niya in Quran, kalam Allah. Sa immaana wa ammal huruf. Hati niya in Quran, kalam Allah. Amin maana yan to. In Quran, kalam Allah. Sambil matto pamaana sa piarat saya in pangahagad si Mu'tazilah riha ini long niya in huruf sin Quran iban sin in huruf sin Quran inyad to makhluk. Kita mga kiaulungan sin Allah biya ini in suwayta hati niya hatihun sabab in akidah ini maghajat mga kiaulungan sin Allah Ta'ala patiap-tiap manusia sabang dimayaw in akida tanto tuod dumayaw na ingkatan mga kiaulungan sin Allah. Tanto rumayaw na ingkatan ang malibadat na to. Nari maghajat ang paimatan bunnal amunain kabtangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quranul Karim. Quranul Karim. Amoy nimpiat bin kato sin Rasul di kita malawong di hadunya sambil paadlaw kiamat salama-lama. Hangkan nat tumaghajat bang siya naglilay sin ibadat subay niya pagwaan dalil. Subay niya pagwaan dalil. Ampain mga parkala na sabot na to na 5 bay yaon asal to na 5 bay sa umabot da insyaallah susungon bang mabot imbulan biya simbulan sin mga sila ini. Liab po nila bihayaon hati niya 5 bayaw ning pag Christmas iban sin pag New Year biya sing kawi kalu insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kahidayatan na in mga katay manghuran nato amin yaon pa mga hinang yaon
Kamutanan nila na mga hinangyaon sa wayro niyo panglamod ha agama. Wayro panglamod-lamod ha agama mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon. Way panglamod-lamod ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah in samattan bunnal kabtangan amuna in kallam sin Allah ta'ala wa khairil hadyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In sarayaw-rayaw panghindo. Amuna in panghindo. Pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarayaw-rayaw panghindo. Amuna in panghindo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kita ang mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in parkala pag-ibadat lumabay tuod haduay ini maghajat. Maghajat. Unin hatihan. Inhatihan sin Quran piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na supaya yaon hati niya mahinang tapadduman, mahinang taundang-undang, manghindarahi kato maun paamuin, manjari iban sindi manjari. Manudlo ikato sin imamu iban sin wala imamu. Demikian dia turain hadis mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanahati ko natawag, in ahlus sunnah wal jamaah, biya ini kianganan na sila, sabab sila na ini intumpukan, in ahlu ini napiyagpakay tara sa ini, bang kaumian ahli, na manunjuki siya magma na siya patao, magma na patao. Na in sunnah, na bang hati niya in sunnah, mamarahin na lang umanahan hadis bayan sin Rasulullah, na bang hadis sumay mura kahatihan bang unin hadit. Bang mumanahan ni sab in sunnah halugah, na magma na siya at tarikah. Dan, hati niya bang mo, usalon niya to ahlus sunnah, mga tumpukan, mga manusia, na mamakay sin sunnah, na mamaugbog sin sunnah, kita na maugbog sin sunnah, na mamakay sin sunnah. Unin sunnah rin mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impadduman pamandu, amuin biyaw bugan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabuhi niya, iban sin mga kasahabatan niya, doon haparkala ilmu iban ektikad, liyaway ilmu, iban pangahagad, doon na kasya hakaul, iban hapiil, atawa mga kasipat-sipatan mga kiaulungan sin Allah. Hangkan Nabi hayat turain hadis bang mumaknahan sunnah sin Rasul, long sin mga ulama in hadith, magmaknay siya. Maudi pa ilang Nabi sallallahu alaihi wasallam min kaulin wa amalin, au takririn wa sipatin. Kita in hadis sin Rasulullah, bang takitaun. Amin uno-uno na kaya kaun, dahil hatuhan Rabbul Alamin, kaya kadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon na rin hakabtangan. May ta kita makaiyan in hadis kabtangan sin Rasulullah. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun tuan siya magkabtangan pagkawa unahawa napso. Bukun ampa in kaibanan sila nanalawong dahil mga tumpukan dalala magpakaliw pa sila rin ingat sin Rasul. Amoy ni makaajayb mga kiaulungan sin Allah ta'ala. Lumiyo sila rin ingat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan nila. Makahinang hadith misan wayroon na kiabay ta sin Rasul. Maka hinang kailo ibadat misan wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Aun pabaha din hamanga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala harap pa Nabi Muhammad. Hawayroon niya kaya pasampay. At awaraakan sin Allah ta'ala harap pa Nabi. Wayroon niya na hinang. Sa kaula-ulawang biat to impanitikan sinambuk manusia. Tiyuhuman niya in Rasulullah ng khayanat. Tiyuhuman niya in Rasulullah ng khayanat. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kialim palhalom sing Quran, ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukun ingkaptangan sin Nabi Muhammad. Magwa di rin hadila nini ipagbisaran nini pagkawaun niya rin hahawan dahin haakal niya atawa rin hakababayaan sin hawa napso niya hipasampay niya manusia bukun mga kiaulungan sin Allah bukun atawakan hakabayaan sin mga aso kampung niya masuukan niya atawa hakabayaan sin mga sahabat niya amoy nin hipasampay mo bukun mga kiaulungan sin Allah
sa inyat tu in huwa illa wahyu yuha. Inyat tu wahi katan dain hatuhan Rabbul Alamin hangkan nabi buan sin Rasulullah dain hakaul in sunnah. Piil damikyan din hamanga hinang niya mga kiaulungan sin Allah Ta'ala kiabubutan hangkatan dalil. Biya na sin agi madaran na to magkalimpal wayroon din hamanga parkala sibi-sibi para kula niya buat malengkan kiabubutangan aturan sin agama Islam. Amo pakai parkala asal na dakula dalil parkala ibadat wayroon dalil. Ibadat insyabut wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamasana kauna hinangun bihayaon pagsakali wayroon dalil hangkan nasubay tatawagun in hinang yan hinang bid'ah sabab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapwasing kaiyan niya wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw pamandu in sarayaw-rayaw panghindu paduman amuna impang hindu pamandu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ampanya syugpatan wasarral umuri muhdasatuha insangi ni isab pakarajaan sangi ni hinang amuna in hinang bago uno mga kiaulungon sin Allah hinang bago amin gianap mumaun paaga mawayroon pang namud den hakura iban hasunna wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamasa na kauna iban sin mga kasabatan niya wayroon dalil kabaakan tahang sulag uno den ha mga parkala buat malengkan inyan dual kabaakan tarin hamanga siya patimiyun in kakahinang ini mga kiaulungan sin Allah kabaakan tarit tu mga pirkatud dalala bang kita makabaak den hayat tu yari na si mampay mari impang hindu nila pahula na to pitna rakula mga kiaulungan sin Allah Ta'ala hangkan na pangayon na mo mga kaguruhan na mo sa rayaw-rayaw akida subay tuod hibayta nila in kasabunnanan hasupaya sumawa in sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haula na to sabab mataudlaw niya in ini sunna in ini kakahinang sin nabi pagsakali wayroon ka ba akan tadalil mga kiaulungan sin Allah Ta'ala maajaib kau sab maajaib kau hambuk kau profesional makabasa kau sin mga kakitab-kitaban hinang sin mga katay manghuran na to amo in balik Islam yaon na in Tagalog niya yaon na in English niya ikaw makahati Arab anup ko pa internet kitain akida sa rayaw-rayaw biyayta nila haunin akida marayaw haunin akida mangin ikaw mismo in magpi mga kiaulungan sin Allah wa kulla muhdasatin bid'ah kasakitan na isab kita nasabot na isablaw niya imbida ando ayaw ko kasakitan mga kiaulungan sin Allah sa wajib kay muhati ha imbid'a yan ando hinang nasan nakabidda tuan hinang na nakabidda misan daw yan pag usalon tarabya itakalong yan nakabidda na kau yan nakabidda to dinandat mo yan sa kaula-ula imaas mo tumang kau iyan nakaiyan nakabidda sa kaula-ula ikaw rain nakakangi addat din kanila magtay manghud. Bialong niya nakabidda-bidda ko yan. Sa bang mari sa pabid ay ni inya tumisal ko sa bang mari pabid asyabot sin Rasul amin hinang bago. May takyanganan hinang bago. Jimatu. Biya na sinagi kuwalikan ko. Gatos tahon na nawapat in mga kasahabatan pamabot pa mga tabiin. Ang panaaw ning parkala ini mga kiaulungan sin Allah. Hangkan na wayroong kabaakan tadalila Quran. Iban din hasunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap kalaungan unim baita sin Rasul wa kulla dalalatin finnar. Bang tiap-tiap na hinang kalaungan ando intag suku kaniya amuna in kayo. Waliyahudzubillah. Ini bukun din hamanga. Atawa kahambuk na rin habaran ko inagkaptangan simbida. Bukun. Atawa rin kanda pa Tuan Muhaymin Sakili. Den kanda ka Tuan Zakaria Muhammad. Den kanda Abdul Wahid Ikiram. Nganan ten mga kaulamaan na tumisan di na masabot katan. Den kanda Islam Baginda. Nganan ta na sila katan. Bukun din hakabayaan nila siya. But imbid ay nila sila mamimid. Bukun. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam gam naman daw si mga ulama tiap-tiap in Rasulullah sumakat pataas si mimbar maghutba magnasihat magpatumtum mga sahabat ipaglamod niya sadya imparkala bida sabab mabuga tuod siya mga kasahabatan niya makahinang sinhinang amal ibadat wayroon na kaagad hakabayaan sin Quran iban hakabayaan sin sunnah sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diha ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
pagkabiyain ni na inkahalan na to, bang nagtumpok-tumpok na, hati niya impangahagad sinya on biha ini, aw nakihagad long niya ini ibadat, ini bukon ibadat, ayaw na kita mainu-inu, sabab hati kaya pasawara ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kasamunnalan, bang mayta kita na biha ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, asal in ummat long sin Rasul, mabahagi siya pakapituan tagto. Imagine mo, taod sin ummat ini mabahagi pakapituan tagto. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi Muhammadin biadihi, litaftarikanna ummati ala 73 firqah, wahidatu fil jannah, wa isnatani wa sab'una fin nar. Qila ya Rasulullah manhum? Qala al-jama'ah. Qala al-jama'ah. Haduga ing riwayat dan kan tilmidi kaya ganap niya an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qalu wa man ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, Sunan Ibnu Majah. Kita mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, ayaw na kita mainu-inu. May ta na biya ininabang takitaon mataod pa intao nalalawong. Mataod pa intao nalalawong dahil si mga tao na kaagad pagkasabunalan matan yadto. Bukuhan ha atay mubunal yadto. Long pay patuhan mo himin asal bunal na yadto. Asal tiyo da in makatudyo pagkasabunalan. Pula mo hambuok dalong sin Rasulullah. Ibut tuod sa pahan ko. Hagin hawabaran ko halawm kiyum kuman ni lima ko. Impagbaya sintuhan Rabbul Alamin. Tanto tuod mabahagi dain ummat ko pakapituan tagtuo kabahagi pirkah. Wahida fil jannah. Hambuok darin hatumpukan hakapituan tagtuyat to makasud. Makasud palawm sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pula mo yan kapituan tagtu mabahagi kita ni umat sin Rasulullah. Hambuok da tumpukan makasud palawm sin sulga. Wa isnatani wa sab'una finnar, ing kapituan tagduaando wa na'udzubillah. Makasud sila palawm sin kayo. Kila ya Rasulullah, nung sin mga sahabat hinda siuyad to uno iya subo sin mga sahabat manghisyo yung kapituan tagdua. Bukon di maghajat in mga sahabat maghajat magtupatumpukan na lalawong. Sa piya nga subo nila bang hisiyo intumpukan hambuk ket to nakabidda makasud palawm sin sulga. Qala sallallahu alaihi wasallam al-jamaah, hangkan nariha ini nasabot in akida sa rayaw-rayaw, amuna in akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Unin hatihan sin al-jamaah ini. Sabin jamaah ini. Minsan sa din perkala pag jamaah ini, mahal ga na bang kanganan ng jamaah? Mahal ga na. Nung sin mga ulama in al-jamaah bahasa, bang habahasa siya, atawa hakan haluwa kiawa siya rin hakalima jamaah. Kiawa siya rin hakalima jamaah. Amuin nang lang kumiin hatihan niya, hakuliling hapamaham sin mga kalima. Biya na sin al-jam'u. Iban al-izma, iban al-ijtima. Into perkala ini, al-jam'u atawa al-izma, atawa al-ijtima, lawan ini sim kalima at tafarruq. Kita ang mga kiaulungan sin Allah. Bang mari kita pa Quran, liyang imag kaniya-kaniya. Bang kita nalaung, ilingkat sin akida mga kiaulungan sin Allah, harap dah kita pa Quran. Bang aun din ha mga parkala ibadat, wayruun ka ba akan ta dalil lawabun ta Quran wayruun ka ba akan ta, ando misan pa ibadat piagbin hiapu ta. Suway tanayat to sunugon, ayaw tahat hibugit, maput pasunugan na. Bang way dalil din ha Quran mga kiaulungan sin Allah Ta'ala. Kita nang lang impagpulak ka na tuwa tasimu bihablillahi dhami'a wa la tafarraku panggayong kung kamu halubid sin Allah Ta'ala, ayaw kamu magpulak kanat. Ayaw kamu magpulak kanat. Nanong sin Rasulullah, unin agi sin Rasul al-jamaah, amura imanga hati niya miyamagad hapamandu sin Allah Ta'ala na mamaugbog biya na sin nyari.
Kain na kiyaway ta na to hati niya, naghambuok sila hakasabunnalan, namamaugbog sila hakasabunnalan. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haduga ing riwayat, biasing kain na bias sa tanaasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati ko pangdilasan na ini, kalu-kalura kasugpatanin sa Allah. Haduga ing riwayat, dan kan Umar radhiyallahu anhuma, keridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karwa. Qalu, waman ya Rasulullah, nangasuramik yan in mga sahabat. Hinda siuyat to sila, ya Rasulullah, amin tumpukan hambuk da makasul, palong sinsulga. Maana alayhi wa ashabi. Amin hisiu-siuna, timatap-tap doon miyamagan hapang hinduk ko. Namamakay roon hamanga kakahinan ko. Miyamagan, ha Quran, habautan sing Quran. Iban hamanga kasahabatan ko. Sila na yattuin, magdapa-dapa, halom sin sulga, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangaw din hamanga kaptangan na muamuin. Simiha, din hapamando sing Quran, iban din. Hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyat to mga kiaulungan sin Allah nasabot na to indalil, ayaw na to eto kawaon sa bangaon dito imatap ha Quran iman din hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bangman sin Tuhan Rabbul Alamin ing kaptangan nyat to atawakan patumtum yat muna na paginhawabaran namo batin kami nangangakuren ha mga tullabul ilm masi-masi nanuntut ilmu magsukul kami pa mga kaguruhan namo labi luha na to aming pagnakuraan namo magulang namo ha ilmu sarta moder namo kalasan ha maahad moro alim muhaimin sakili na hinang sabab amuin nakapag-alup kita niyo hamahapon hini sabab sin kailuaon din ha mga parkala udur insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau kita niyo makapagbay matara magbalik itukbal na mo insalam kasila sa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ito na to na diyong ugin nasihat patumtum sin guru sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala ang man mahinang na to ito paduman pamintangan ko sin kita niyo insyaallah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala biyaon tang busuntain program sing kita niyo pagpangindua. Insyaallah subhanahu wa ta'ala doa na to. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.